Salibonani bafundi bebanga lakuqala kumfundo yaphansi. Salibonani balaleli ngemakhaya. Ngiyalamukela ku-Edgewave uhlelo elilwethulelwa ngabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary. Isifundo salamuhla esesindebele lisethulelwa ngunkosikazi Nosizo Ngweni. Lamuhla ngihamba labo abangani benu uThariro loNobubele. Bingelelani abalaleli bangani. Salibonani bangane, nguThariro. Salibonani bangane, yimi uNobubele. Ngithemba abafundi abalibalanga ukuphatha ingwalo zokubhalela lensiba zokubhala kanye lemitshina etshiyeneyo yokuthatha isifundo salamuhla. Ngiyalicela bazali ukuthi lisize abafundi lapho abadinga khona usizo. Abangezwa kuhle endlebeni libahlalise eduze lesigxingi somsakazo. Labo abakhubazekileyo endlebeni libachasisele ngolimi lwabo abaluzwayo. Kuthi labo abakhubazeke ngezinye indlela ezitshiyeneyo labo libancedise ukuze bengeqiwa yisifundo. Ukhona yini bangane osakhumbula ukuthi safunda ngani kusifundo esidlulileyo? Yebo mbalisi, safunda ngezinto ezingabangela umlilo esikolo. Yikho kanye, safunda ukuthi umlilo ungabangelwa butshani, izibi ezisegodini kumbe isitofu segasi. Liqondile bangane, ukuze sivikeleke kulezi ngozi kumele utshani buqunywe esikolo, izibi zifakwe ebhimu, njalo sinanzelele ukuthi singadlalisi izinto ezifana lomentshisi ngoba zingabangela umlilo. Manje lamuhla sizafunda ngani mbalisi? Lalelani ngilitshele. Lamuhla sizafunda ngemililo yeganga. Angithi laphana safunda ngemililo engaqhamuka esikolo. Lamuhla sizafunda ngemililo yeganga, sikhangele lokuthi iyingozi njani. Kumele ekupheleni kwesifundo libe selisenelisa ukuqamba izinto ezingabangela umlilo weganga, njalo litsho lokuthi singazivikela njani ezingozini zomlilo weganga. Sizaqala ngokuhlabela ingonyana yethu ekhuluma ngomlilo mbalisi. Wena Nobubele, ukufunayo yingoma kuphela. Uyakuthanda ukuhlabela mngane. Uyakuthanda sibili ukuhlabela uNobubele Thariro. Ngizaqala ke ngiyihlabele mina ngedwa. Lilalele sesizayiphinda njalo sisonke bangani bethu. Lilaleleni ingoma. Umlilo mlilo chisayo, mlilo chisayo. Yekelani ukuchisa utshani ngomlilo. Mlilo chisayo, mlilo chisayo. Yekelani ukuchisa utshani ngomlilo. Umlilo mlilo vuthayo, mlilo vuthayo. Yekelani ukudlala ngomlilo vuthayo. Ngithemba lizwile bangane, asihlabeleni sonke. Umlilo mlilo chisayo, mlilo chisayo. Yekelani ukuchisa utshani ngomlilo. Umlilo mlilo vuthayo, mlilo vuthayo. Yekelani ukudlala ngomlilo vuthayo. Ngiyabonga bangane, lihlabele kuhle ingoma. Ngithemba ukholisile uNobubele, phela uyakuthanda ukuhlabela. Ngiyabonga bafundi, asilaleleni isifundo sethu. Ngithe sizaxoxa ngezinto ezibangela umlilo weganga. Akutshele umuntu ohlezi duze laye izinto ezingabangela umlilo weganga. Asilaleleni uThariro loNobubele. Thina kithi eLupane umlilo weganga ubangelwa ngabantu abatshisa amabibi emasimini abo nxa isikhathi sezulu sesisondele. Kuyini amabibi Nobubele? Kangikwazi. Kuqondile bangane, wothani ngilitshele ukuthi kuyini amabibi. Amabibi yizibi abantu abazikhupha emasimini nxa
sebelungiselela ukulima. Lokhu kugoqela utshani, amahlahla kumbe amahlanga. Ngithemba lizwisisile ngithe amabibi yizibi abantu abazikhupha emasimini nxa isikhathi sokulima sesisondele. Lokhu kugoqela utshani, amahlahla kumbe amahlanga. Manje iganga liba lomlilo njani bona betshisa emasimini? Kwesinye isikhathi kuba lomoya. Kungaba njalo, umoya lo uyaphephula umlilo, uyetshisa iganga elikhulu. Oh, lo thango lwamasimu lulakho ukutsha umlilo uhle umemetheke ugcwale iganga. Uqinisile no. Kwakuhle bangane, lihlakaniphile kakhulu. Yikho kanye elikukhulumayo. Nxa izibi zingatshiswa emasimini, umlilo ulakho ukuphephuka ugcwale iganga lonke. Manje inyamazana zeganga azitshi zona mbalisi? Ezinye ziyatsha, zihle zife. Kukanti ezinye njalo ziyabaleka ziye khatshana. Izihlahla ziyatsha lazo, utshani labo buyatsha. Utshani bungatsha, ezinye inyamazana ziyafa ngendlala ngoba zingasela kudla. Sengikhumbule okunye Thariro, mana ngutshele. Ukhumbulani Nobubele? Indlu yakoluziko eyotshani yatsha ngomnyaka ophelileyo, yatshiswa ngumlilo weganga. Wafika njani umlilo weganga ekhaya? Kwasuka kwaba lomoya omkhulu, wasuphephula umlilo owawuseduze lomuzi, wayawela phezu kwendlu. Ngiyalizwa bangane, hayi lihlakaniphile lina. Liqiniso lokhu elikukhulumayo. Umlilo weganga udala ingozi ezinengi kakhulu bangane. Ake lingitshele ukuthi pho singazivikela njani lezi ngozi ezibangelwa ngumlilo weganga. Ngicela lina elingemakhaya litshele abantu abaseduze lani. Ake sizwe uThariro. Mina ngicabanga ukuthi akumelanga sitshise izibi emasimini. Engingakwaziyo yikuthi zingenziwani pho njengoba ziphambanisa ekulimeni nxa singazitshisanga. Kumele zenziweni izibi zemasimini Nobubele? Kumele zigejelwe phansi, zibe ngumquba. Manje ngekhaya singazivikela njani nxa iganga lisitsha? Kumele sicente ngaphandle komuzi ukuze kungabi lotshani obungabamba umlilo. Akumelanga njalo sidlalise umlilo ngoba singatshisa iganga. Sengikhumbule, okunye abantu ababhemayo balakho ukulahlela igwayi etshanini. Kungaba lomoya, utshani lobana buyabhebha, butshise iganga. Lenze kuhle kakhulu bangane. Lina likhanya liyakwazi sibili. Konke elikukhulumayo liqiniso. Kumele sinanzelele zonke izinto ezingabangela umlilo weganga ngoba umlilo weganga uyingozi enkulu kakhulu. Kuyanelisa ukutsha abantu, kutshe izindlu, sitshelwe ngamasimu, izinyamazana zitshe kumbe zibaleke ziye khatshana kakhulu. Kumele sinanzelele izinto ezingabangela imililo yeganga. Khathesi asiphenduleni imibuzo elandelayo. Abafundi abangemakhaya litshele njalo abaseduze lani impendulo zenu. Ngapha bazasiphendulela uNobubele loThariro. Nanku umbuzo wakuqala. Uzaphendulwa nguNobubele. Ungabangelwa yini umlilo weganga? Ungabangelwa yini umlilo weganga? Sitshele Nobubele. Yikutshisa izibi emasimini kumbe ngekhaya. uThariro ukhanya ephakamise isandla. Wena uthini Thariro? Ukudlalisa umlilo duze lotshani obomileyo kumbe ukutshiya ungacitshanga umlilo nxa ubase phandle lakho kungabangela umlilo weganga. Liqondile bangani bami, lina ngiyalithanda kakhulu.
lihlakaniphile, lenze kuhle kakhulu. Pho singazivikela njani ingozi ezibangelwa ngumlilo weganga? Singazivikela njani ingozi zomlilo weganga? Akusitshele njalo Nobubele. Akumelanga sitshise izibi esemasimini. Akumelanga njalo sidlalise umlilo duze lotshani. Akusitshele Tariro ukuthi yiziphi ingozi ezibangelwa ngumlilo weganga. Ngithemba lawe uzwisisile. Zinengi kakhulu mbalisi ingozi ezinjalo. Kungatsha imizi, ukufa kwezinyamazana, labantu labo bangabulawa ngumlilo. Ngiyabonga bangani bami. Asike sibatshayeleni izandla abangani bami. Siphinde njalo. Lenze kuhle kakhulu bangani bami. Nanku umsebenzi elizasala liwenza. Abengemakhaya bazalincedisa ukuthi lenze lo umsebenzi engizalinika wona khathesi. Sibalele wona Nobubele. Dinga umfanekiso otshengisa ingozi yomlilo. Ubusunamathisela kugwalo lwakho lokubhalela. Dinga umfanekiso otshengisa ingozi yomlilo. Ubusunamathisela kugwalo lwakho lokubhalela. Qhubeka Tariro. Ngaphansi komfanekiso wakho, bhala umutsho olandelayo. Umlilo uyingozi. Ngaphansi komfanekiso wakho, bhala umutsho olandelayo. Othi, umlilo uyingozi. Ngiyabonga bangani bami. Ngithemba lisikholisile isifundo ngemakhaya. Bazalinceda abazali, bazalichasisela kabanzi, lababalisi benu ezikolo ezijiyeneyo bazalichasisela ngengozi zomlilo weganga. Isifundo sethu salamhla siphelela lapha bangani. Sizahlangana njalo kwesinye isifundo esilandelayo. Isifundo lesi lisethulelwe nguNkosikazi Ngwenya, uNobubele loTariro. Valelisani abalaleli bangani bami. Lisale kuhle bangani bethu. Lisale kuhle bangani.